nyine shukuru ibiri yabigamba erizoba obuyaba nasara n'abasiramu hamuzigiti gwa Butare omuri Kyamuhunga Town Council omuri Bushenyi district nze kufaho munonga no kureba ngo tuwabaganisa mu bantu so okubijaha no kuratira ebigambo kandi nangwa nebya ara nawe ara atakubaganisa mu bantu omwana arahanga atakubaganisa mu bantu so mugumene mutushabira cyane cyane munonga twasara na mero wa parliament ya abakatwasa tukwateye no kumbe ko muzitogo yani tukumuntu bw'abasiramu mwena n'abakuzi b'abasiramu n'abakuzi b'umwe tukija mwingi bagumana twera kabuye kumbe n'umutwaza muteze mukono tombeka atuzi kayigwa hikani haho bari mu bamatandika kisibo bakumzemu oba bagende maso n'ebisasa babande beyisamu kwekisibo babandemu basigarenga babera bwe batyo banabera abatuza abantu mu seno nembera wenaterera kwewale bizemibi twali mwese somolo kuterera Omuny'eishengyero-kazi yahaye obutumwa bwa President Yoweri Kaguta Museveni obuyabahira abasiramu okwetorora ihanga lyona ati nyowe ndio mwana wa Church of Uganda abatizibwa natemwa w'emikono najunwa y'obubulizi w'enjiri kandi kunakuzire nafuna omushiija murungi bere handisa nashanga wanyo muki omukaturiki bwenitwe nitukuratirira ebigambo bya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kuyarugire omurutaro rwero yisha n'enkora ye kandi enkora eri special nagira ngo tureke kubaganisamu abantu nasa jamii fakannama ahya nasa jamia Omugandi okurwa muri Bukangisingiro abasiramu bashabwo kuguma n'emicwe n'emitwarize y'ibabire mu batwazamu ombwire bw'ekisibo tusabe Allah akiriza ibada yafe yetubaddemu eyo mwezi gwa Ramadan ate nimba kubirizana amagamba baddu ba Allah tabaraka taala nti omwezi gwa Ramadan mukimanye tuba tugenze ku refresh course tuba tugenze kwedabulula kwongera mu maanyi temuva ku ibadat zembadde musinza zonna zembadde mukola ennungi zonna mubeerezeemu nga muzikola omukusara kw'eriizooba barundana sente z'okwombeka omuzigiti gwa Murema omusyo twena kutwahiza kushaba twaza omukwombeka kandi buri muntu yayombekako kuyanaabasa nyenda kubasiima abateekaho omuganda gwabo nanye nk'omuntu naateekaho omuganda nahesiga naheza emitwaro 40 kandi ninshaba Ruhanga ngu ankwase etaba emitwaro 40 yonka akunda gume nakwata nkateekeho abayegita omukusara okumba asiima ebigambo ebyagamba izuba liitu lya Idi twarikwatira ahitware lya Murema okusara Idi kwagenda gye twegwitaho batahi bitu abamadini agandi abayiza kutwegwitaho kucyo kusara Idi kandi besibize kwe ebi byona kugira ngo hatagire cyabateganisa ekintu cyo cyankoraje kugira ngo bagume nko kuba bari ombwire bw'ekisibo batatahwa mu stane batatahwa mu rwango batatahwa mu emitwarize mbi eta kugenda n'enkora ya Ruhanga Ruth Nwamanya na Mike Twakire